Muthungu akiuga ati wira wothe utari kuhumuka utumaga mundu athayo na kana ciiga ciake icokanirire. Riu kanitha wa PCEA Ngoingwa ni uyukite uge uyu kuria matafanite igongona ria uria muthenya wa umuthi thukuru-ini wa Kisiwa na thutha magia na ihinda ria mathako ngurani. Muoroto wetu wa kufanya hii michezo sio mashindano vile, lakini ni kueneza injili katika kijiji hii ya Ngoingwa. Kurietikia aya muthenya wa umuthi umo wa magegania kuona handu ha guthie kanitha-ini mathire kiharo na gwika utauria mabangire muthenya uyu. Kinsa hizi tunashukuru LCC ya kanisa kwa kututengenezea siku kama ya leo, at least tuzikumbusha venye tulikuwa tunafanya tukiwa shule. Gikundi gia kanitha uyu kiuma na muthako uria gigwikuruhanagia naguo nacio ciana no cikurumbuitio kuona onao ni meguthondekeirwo handu ha kwigangarira. Hata sisi kama kanisa tunataka kutengeneza siku moja kwa mwaka ili watu waingie kwa hii uwanja ili waweze kucheza. Kuringana na atongoria kanitha uyu matongoretio ni Frederick Kauge, ikinya riri ria kinyukirio niguo kugacirithio na ugima wa mwiri wa etikia aya kuona na mathako ni mateithagiriria kunogora mwiri, undu uria ni wa bata muno hari muturire wa mundu na ugima mwega wa mwiri. Etikia makiuria korwo undu uyu no ucokagirwo kaingi na kaingi niguo miri yao ikanogoka na makagia na kanya ga gutukanaga na ciana ciao. Kanitha uyu ya gutigirira ati ona magithikagiriria kiugo